mu zapalim kuću. Kad ja ovdje slikam. Ti koliko ti ras ima? Dakle. Ne, Zoran Dobro se zove. večer. Ja zovem gospodina u vezi oglasa za kuću. Jel to Zoran? Jel to Zoran? Jeste. Milo mi je. Gospodine, kažite mi kuća, u kakvom je stanju, koliko cenite, koliko ima tačno ari, jel imate neke zemlje, porci, šta kako? User joined your channel. Plac, taj kao državni, možda tu neki 5,60 ari, tako nešto. User in your channel started recording. Kako državni plac, jel to vaše ili državno? Ne, moj, mislim, ali kažem kao državni, kao negdje u gradu, recimo, kad se dijele oni placevi, kad se kupuje, koliko? Aha, recite mi vi gospodine, gdje se to Znači nalazi? nije to velik plac, ja imam tu mali bašte i tako to, stranjaka i... Šta ima u bašti? Koju uliku i tako. Ima luka. Aha. Kažite mi gospodine, je li to sve regularno, nije ništa ukradeno, ništa preveđeno, crno, papiri, sve? Kažite mi gospodine cenu. Pa ako ste pravi kupac možemo se dogovoriti. Ja sam stavio 25.000, ali to nije fiksno, znači to... 25.000 dinara ili eura? Eura. Dinara ne može dobiti ništa. Da. Znači ni biciklo ne možeš kupiti za 25.000. Znam. Znači mene to zajebavaš ili si stvarno? Ne, nego stvarno pitam, nego morate da kažete konkretno u euri i dinari, pošto ja sve pobrkam tu. Nešto me stresilo. Kažite mi gospodine, odakle ste vi? Da, odakle sam. Jer ti to glasi. Ja sam. Mladenovo. Pa gospodine, Mladenovo. kako to... Jer ja sam tekao tako uti, ti mene zajebavaš. Ako si našao da zoveš u vezi za Ivancije, znači nemoj me se zvati ni da me pitaš. A ne gospodine, ja zovem sa Dasta, jebi ga, i imate pozdrav od cijelog Milfa ovdje. Od cijelog Milfa ovdje, hoće svi ženu da vam karaju. Jevem li ti ja mamicu, znaš. I tebi ceo Milf. Daj mi ženu malo. Daj mi ženu, Daj ga nama. Pojačaj zvučnik i mi da pričamo s Šta njima. ti prodaješ, nemoj da ti zapalim. Pojačaj zvučnik. Daj mi da pričamo s njima. Prekine mi ovaj. User Evo ti drugi. User in your channel